Trka je puštena, skoče na čelo, Kapitalac, Akropolis, Big Jazz, Intuition. Akropolis izbija na lidersku poziciju, Kapitalac vrat iza dužinu i po Big Jazz, potom dve dužine pa Intuition. Vrat prednosti za Akropolisa u odnosu na Kapitalca, Kapitalac napada, ima blagu prednost u odnosu na Akropolisa, na trećoj poziciji galopira Big Jazz, na četvrtoj poziciji Intuition. Kapitalac ima dužinu prednosti u odnosu na Akropolisa, na trećoj poziciji galopira Big Jazz, Big Jazz kreće. Kapitalac prelazi preko prelaza na čelo ove trke, ali napašće ga Big Jazz, na trećoj poziciji Akropolis, na četvrtoj poziciji Intuition. Kapitalac na čelu ove trke, na drugoj poziciji Big Jazz. Iznutra Kapitalac, bolja Big Jazz, prikupio je Big Jazz za žokej Đorđe Perović. Iznutra se bori Kapitalac, bolja Big Jazz. Kakav opiše dva kogosta, iznutra Kapitalac, bolja Big Jazz. Big Jazz ima prednost u odnosu na Kapitalca. Big Jazz će ući u trku na dužinu vrata. Druga pozicija za Kapitalca, daleko iza Intuition i Akropolis.